Alhamdulillah, kita punya ayam paprik telah pun siap. Selamat mencuba. Masukkan kita piok. Okey. Kalau nak masak gunakan kuali lebih baik, tapi saya gunakan piok Okey, kita letak sikit minyak. Kita tunggu minyak kita panas Okey, bila minyak kita panas, kita masukkan pertama ialah cili bawang. Okey, kita masukkan sayang Ni saya masak banyak untuk besar hari biasa orang masak sikit kan untuk lebih kurang seminggu kan, lebih kurang makan kan. Ini saya makan lebih kurang 8 ke 10 orang makan ni saya masak untuk bisa sekali Okey, masuk ayam, kita gaul, tunggu pecah minyak. Okey, ayam ni bukan sepuluh masak, kita akan masukkan ayam dah sepuluh masak. Ayam, isi ayam kita masukkan serai, masukkan sayur, kemudian kita kacau gaul. Kemudian kita masukkan bawang putih. Okey, kita masukkan bulu kulis, bulu carrot, carrot masuk semua lah. Putih jagung. Okey, bawang kita masuk lambat sikit. Okey, kemudian cili, kita masukkan cili masuk sekali. Okey, kita masukkan kacang panjang. Okey, kemudian kita gaul. Okey, masukkan bawang ulun. Kita kacau, gaul. Okey, kita letak sedikit sos cili, sos ikan, sos tiram, sedikit kecap. Masukkan api. Ini kita gaul masukkan garam cukup rasa. Okey, daun limau ni kita koyak-koyak kita siap-siap. Siap-siap. Jangan lebih sangat daun limau, macam pahit. Okey. Kita gaul. Okey, sebentar lagi kita boleh tutup Alhamdulillah, kita punya ayam paprik telah pun siap. Selamat mencuba. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.